wa gatanu mwiza cyane rero ku bakunzi ba Dani Hambo, ndabifuriza wa gatanu mwiza nyine na weekend nziza muri rusange kubayitangira kuri uyu munsi. Hanyuma ni Rukundo Rukuji rero amakuru y'imikino ngiye kubangarukaho kuri uyu wa gatanu. Ngiye guhita hera muri equipe y'Igihugu Rwanda Amavubi, baraye bakoze imyitozo ya nyuma ibitegura umukino bafite kuri uyu munsi n'ikipe y'Igihugu ya Nigeria Super Eagles. Mu myitozo rero yo ku munsi w'ejo ari nayo yari ya nyuma yo gutegura umukino, basuwe na Neri Mukazayire, ni minisitiri wa siporo ndetse na perezida wa Ferwafa witwa Munyantwari Alphonse. Hanyuma rero Neri Mukazayire yabwiye abakinnyi ko akazi ka tekinike kagomba gukorwa n'umutoza, hanyuma ibyo kwimana u Rwanda byo bikaba ari ibyabo nk'abakinnyi, kandi ko minisiteri ya siporo nayo ibari hafi kugira ngo ibashe kuba yabafasha kwitwara neza cyangwa se kubona itsinzi. Igishoboka cyose bagomba kugitanga kugira ngo itsinzi iboneke. Hanyuma hahise hakurikiraho rero ikiganiro n'itangazamakuru. Kapiteni Bizimana Djihad ati uyu munsi abakinnyi dufite ntabwo bafite ubwoba, icyo ni kimwe rero mu byo tuzitwaza cyangwa se nicyo kizadufasha kugira ngo tubone itsinzi. Nitubasha kwirinda amakosa nta kabuza tuzabona amanota 3. Ubwo rero ni Kapiteni Bizimana Djihad atangariza itangazamakuru nyine ko ntabwo bafite itsinzi, yiteguwe neza cyane. Hanyuma kapiteni y'ikipe y'Igihugu Nigeria William Troste Nkongoti nawe twubaha ikipe y'Igihugu Rwanda Amavubi, ariko umukino uzaba ukomeye cyane, ntabwo bizaba byoroshye. Hanyuma rero nuko byari bimeze. Ubwo rero umukino uteganyijwe kuri uyu munsi ku isaha 12 kuri Stade Amahoro i Remera. Baraza kuba batana mu mitwe yabo umutoza Eric Shere wa Nigeria ndetse n'umutoza Adel Amurushi w'Amavubi. Bose n'umukino wabo wa mbere bagiye gutoza mu ikipe y'igihugu batoza nyine kuko bahawe akazi mu minsi ishize. Hanyuma reka nerekeze ku mugabane wa Afrika. Hari imikino yakinwaga n'ubundi mu mikino yo gushakisha itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi, nk'imikino yaraye ibaye Liberia na Angola 1-1, Gabo inyagira Seychelles ibitego 3-0, Gambia inganya na Kenya 3-3, yari match ikomeye. Mu gihe Mozambique atsinze Abagande 3-1 muri umukino witwa Dennis Omedi rutazamu wa PRFC, yeretswe ikarita ya kabiri y'umuhondo itimuviramo ikarita y'umutuku. Birangira nyine ikipe y'igihugu y'Abagande itsinzwe 3-1. Hanyuma rero ku mugabane w'i Burayi imikino ya UEFA Nations League yakinwaga, bageze muri 1/4 kirangiza. Croatia yatsinze Abafaransa ibitego 2-0, ibitego bya Ante Bundimir usanzwe ukina ikipe ya Osasuna ndetse na Ivan Perisic usanzwe ukina PSV Eindhoven mu gihugu cy'Ubuholande. Hanyuma Abadage batsinze Abataliyani ibitego 2-1. Sandro Tonali yakibanje ariko Team Crundinest arishyura. Hanyuma witwa Leon Goretzka katsinze igitego cya kabiri. Hanyuma Denmark yasuzugwe Portugal itsinda 1-0 cya Rasmus Højlund kuri nyuma yuko witwa Christian Eriksen yari yahushije penalty ku munota 24. Hanyuma Abahorandi banganyije na Espagne igitego 1-1. Hanyuma ibitego by'Abahorandi byatsinzwe na Cody Gakpo ndetse na Tejani Wenders, mu gihe iby'aba Espanyol byatsinzwe na Nico Williams ndetse na Mikel Merino. Hanyuma nyuma y'umukino rero Pau Kubaris agize ikibazo cy'imvune yasimburwa na Dean Hutchinson, ariko amakuru ari meza nuko imvune ya Pau Kubaris idakanganye, bishoboka ko ku mukino wo kwishyura ku munsi wo ku cyumweru ashobora kuzawugaragaramo. Hanyuma reka soreze muri CONMEBOL hara ku mugabane wa Amerika y'Epfo, ikipe ya Brazil yatsinze Colombia ibitego 2-1. Luis Diaz yatsindiye Colombia, ariko abasore babiri ameze neza, yaba Rafael Diaz Borrell yatsinze igitego cya mbere Brazil, hanyuma arishyura Vinicius Junior ku minota 99 kuri pass ya Rafinha. Hanyuma Paraguay yatsinze Chile igitego 1-0. Ubwo reka mbashimire cyane abakunzi ba Dani Hambo, mbifurize kugera wa gatanu mwiza cyane, ukomeze mugubwe neza, mubane natwe kuri umuyoboro wa YouTube.